پەیوەندیەکە کو حەتانەها وەکە سڕەکێ وەکە نەهێنیەکێ بە شارتی مابوو دناوبەرە سەرۆکی ئەمریکایە بەرێ باراک ئۆباما و سەرۆکی تورکی ڕەجەب تەیب ئەردوغاندا ئەشکرە بوو. سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردوغان ئەو پەیوەندیە بە تەلەفۆنێک و دەدەما شەڕێ کۆبانێدا لە دژی داعشی چێ ببوو ئەشکرە کرد. ئەردوغان وها گوت ڕێزدار ئۆباما شەڤەکێ لەسەر ڕەوشە کۆبانێ تەلەفۆنی من کرد. باراک ئۆباما سەرۆکی بەرەیە ئەمریکا ji ئەردوغان ڕە گوتیە کوردên li Kobanê di rewşeke gelekî zehmet de ne û pêwîst e alîkariya wan bikin. Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye li ser telefonê ji Obama re gotiye ew ê çawa alîkariya Kobanê bikin. Barack Obama bersiva Recep Tayyip Erdogan daye û gotiye deriyên xwe li hemberî wan vekin. Ew ê xelkê Kobanê di rewşeke pir xerab de ye û niha rûbirûyî mirinê ne. Ev gotina Obama'ye ji Erdogan re. Obama her wiha gotiye eger pêwîst bike em ê ji ezmanan alîkariyên leşkerî ji bo wan pêşkêş bikin. Piştre Recep Tayyip Erdogan ji Barack Obama re gotiye bersiva wî daye ku ew beşdarî wê operasyonê nabin. Piştî wê operasyonê jî şerrekî ciddî heye. Ev gotina Erdogan bûye ji bo Obama. Recep Tayyip Erdogan her wiha got di wê bûyerê de bi 10,000 birayên me mirin û me deriyên xwe li hemberî wan vekirin.